hakane ka video ngin yakren hakabaya de shapang ki masi keltong lane ki masi khun ki ba speed lane ki ba stat bha bandung shiwa ban sedang yakane ka video kendet ngakwa banong ya paisia ki nong calcium trong kane ka amspec channel ngi kwa ban bo yaka talket trong kane ka video hakabaya de yakalaj bakan poi sanspa laj yakane ka video dakaba phiale kumta kalong ka ching ai men sem mo yangi bangin nang yaila shosho lane bangin yo men sem shosho mo ban pelaj bon ki video ki badai shapang ki masikal tong to manta ngin ya phai biang yaki masikal tong lane ki masi khon ki ba speed lane ki ba stat bha pandong ki badai nari kasi bat chante ngin ya chet tang han riu tli lane top sek lai tli na khan riam lai tli na panal ladangi shushim lot na khan riam bat na panal ki badai ki masidong ngimla show ban shem lane bo hakane ka video namal ki labuan palat ki masidong hakane ka bamanta ngin shem tang ki masi ki bala pa bha hakadong bat ki bastat bha bandong ki badai na khan riam bat na panal to manta ngin ya chet no yakita ki top sek lane ke Henry Utli ki bastat bha bandung ki badai na khan riam ban apnal number Henry uchlon chongksha uchlon ulong umasi ubadong bha bat ubastat hiru bandung da phikwa ban pek yaka chingdong chong uchlon sapek yaka video baya khon uchlon bat usaudong like hong da phikwa ban pek sa search ben na YouTube sapek na YouTube mah sia kato kacing khon uchlon bat usau dong like long uchlon udai na kasnong chongksha ka bahap hapo East Kasihel district Shathan Smith number san lei dungchas ulei dungchas ru ulang umasi ubastat dong da phaise kwa ban pen ya kacing dong chong uluchas sapek ya ka video kabaya khon bat udivali uluchas udai na kasnong nong kanri ka bahap hapo East Kasihel district Shathan Smith ne Shathan lại langkot number sao tang ap jingkelman tang ap ru ulang umasi ubadong bat ubastat bha bandung tang ap udai nakisnong nongkram mau pentau kabahap apo East Kasihel district Shathan Smith number lai sang mokendol usang mokenduru ulang umasi ubala stat bha bandung usang mensua udai nakisnong mokendol tang ba menta ulapoi ha sutnga clearet ka bahap apo East Chantehel district number al satia damain usateru ulang umasi ubala stat bha pandung kasnang batka cakasa chongu kadeha bendi hati kabadeha clearet ka bahap pat hapo East Chantehel district number iwe le ipas I ulai ulong umasi ubastat bha kadung hado kata ulai udai nakisnong pas I lasken kabahap hapo West Chantehel takada ya ulai la shortcut da ulai pas I nama bau syong usa hapas I tangkat ne kublai shibun ngenya sempat hakawai pat ke video